पाउसीद यमपम उइब मरु उइब पाउ खरा अपडेट तौजरे नाइट कर्फ्यू चलाइक्रे इसई थावल सक्सा हाइजानाबा अथिंग थमक्रे कोविड-19 की यामना लौनगनबा ओमिक्रॉन वेरिएंट मालेमगे तोंगन तोंगन ब लेबा क्यादा फाक्तना संदोरपगोम स्टेट दसिदसु वेरिएंट असि पॉजिटिव वेब थेंगनाबदगे मणिपुर पुंबदा नाइट कर्फ्यू चलाइकिबगा लोइनना इसई नोंबाई थाबल चोंगबा सक्सा हाइजानाबा मियाम पुनबना चिंगबा अथिंग थमक्रे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी की चेयरपर्सन डॉक्टर राजेश कुमार खुदेक पीदुना थोकिबा ऑर्डर असिगी मतुंगिना हारिबा अथिंगबसिंग असिदा कोविड-19 की ओमिक्रॉन वेरिएंट वायरल लिबा फिबम असिगी येंगलगा अथिंगबसिंग असी थंबनी हाइरे हराव कुमैगी मतम यौसिलकपा मरमना स्टेट असिगी तोंगन तोंगनबा मफमसिंग मियाम पुनबगी पाउ फंगले मरमसिना सेक्शन थरंग लखुटपोइना डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की सेक्शन 20 क्लोज एगी मखद अथिंगबसिंग असि थंगखिबने अथिंगबसिंग असिगी मनुंग चन्ना स्टेट असिगी मनुंग चनबा मफम अमदद इसै नोंबाई थाबल चोंगबा चक्सा हाइजानाबा मी पुनबा याबा मफम नत्रगना इंडोर हॉलसिंगदा मिसिंग जामना तिनबा अमद यारारोय मासिगी जुमदकता मियाम तिनबा मफमसिंगदा तंगाई फदना फेस मास्क सिनबा लोइनना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर सिंग मफुं फाना गांगना चटकदबने कांगलोनसिंग असि पथुवाइबा मियोइसिंग मथकता लौखटफम थोकपा लोगी ओइबा थबक लौखलगने आरिबा अथिंगबसिंग असि मफुं फाना चटननबा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट खुदिमना अकनबा मियंग चंगदबने लोइनना आरिबा ऑर्डर असि खुदक्तगे हौरगा कुमजा लिसिंग अनि कुनिथोइगी जनवरी 38 फबा चनगने नागालमरोमदा इंडियादा ओमिक्रॉन के केस लेफ लेतना संदोरकपगा लोइनना कोविड पॉजिटिव ओइबगी चांगसु हानादगी हेंकतुना नोंगबदा सादा अमदस्मिक अनि मपन यौबा थेंगनाके हौकिबा युम सगस नुमित्ता दिल्लीदा मियोइ चांपन कुलुमदोइ मुंबईदा लिसिंग अनि चामंगा तारा बेंगलुरुदा चामरी कोलकाता चामंगा निफु अमदे चेन्नईदा चनी बरफुद्रामरी पॉजिटिव ओइबा थेंगनाके हाइरे इंडिया की सार्स कोव-2 जेनोमिक कंसोर्टिया इंसा गोकना फोंगबा बुलेटिन की मतुंगिना लेबागा सिदा संदोकबा थेंगनरिबा कोविड-19 की ओमिक्रॉन वेरिएंट असे संदोरपगी चांग यामना वांगी हाबा मेक सेंगना खंगबगमले अदुमकपो लाइसलसी फिबम लुना नासिनबगी चांगदि यामना हंथाई इंडिया की वन ओमिक्रॉन की मतंग मदिक चाबा सर्विलेंस तदुना लाइसलसी पाक्सना संदोखिदना अकनबा सेक्शन धरोंग ओकतुना लेरे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पीबा रिपोर्ट की मतुंगिना मालेमगी ओइना कोविड पॉजिटिव ओइबगी चांग असे हौकिबा सयुलसिदा चादा तारागा माथोइ हेंगलकपा थेंगनै आइरे यूरोप खक्तदा मियोइ मिलियन 2.84 ना नाबा थेंगनके अमेरिकादा मियोइ मिलियन 1.48 अफ्रीकादा मियोइ लागानि लिसिंग हुंबुद्रामंगा नाबा थेंगनै अदुमोइनमक अफ्रीका की ओइनदि लाइचलसि सांदोरकपगी चांग तपना तपना हंथरकले लोइनना हॉस्पिटल अनाबा पुखटपगी चांगसु यामना हंथरे यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री इन थादोरकपो रिपोर्ट की मतुंगिना हौकिबा युम सगाइसन नमित के पोंग निपान फावबदा इंडिया के ओमिक्रॉन की अपुनबा केस 7 थेंगनके लोइनना आरबा नुमित असिमक्तदा मियोइ लिसिंग मपन चामा मरफुद्रामंगा कोविड पॉजिटिव ओइबा थेंगनदुना कोविड-19 की एक्टिव केस लिसिंग हुंबुद्रा तरेट सुमना अनिदा लेरे हाइरे अतोपा पाउ अमदना प्राइम मिनिस्टर की खोंगजत एमएलए सिंह मी लिसिंग अहुम पुथोकनगदौरे करोड़ 733 की प्रोजेक्ट तारागा माथोइ संखादुना अभियामदा खुसिनगदौरे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जनवरी मरीद पुंग खरागे खोंगचत्ता इम्फालदा लाकदोरिबा सिगा मरी लेनेना चीफ मिनिस्टर ने चेयर लौतुना डिपार्टमेंट के ऑफिशियल सिंह अमसुंग एमएलए सिंह यावना मिफम पांगथोकरे प्राइम मिनिस्टर के खोंगचत मनुंग लुपा करोड़ 733 चंगबा प्रोजेक्ट तारागा माथोइ संखादुना मियामदा खुसिनरंगने हाइरे पाउसे असिना फंगबा पाउना हाई ngasi numitang warab चीफ मिनिस्टर ने चेयर लौतुना लाइंगक पाइरबा पार्टी सिंह की एमएलए सिंह डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी सिंह अमसुंग अतई ऑफिशियल सिंह जाउना पांगथोकिबा मिफम अदुदा प्राइम मिनिस्टर ना जनवरी मरीद इम्फालदा लाकदोरिबा असि खतमक लाखुटकदबा थबक सिंगी मतंगदा खानाखरे प्राइम मिनिस्टर की खोंगचत असिदा इम्फाल इसकी हफ्ता कंजैबुंगदा पांगथोगदरबा मिफमदा सरुक जानदबा एमएलए अमममना मियोइ लिसिंग अहुम की चांगदा पुथोकनदबा चीफ मिनिस्टर ना खानखे अमरोमदा प्राइम मिनिस्टर की पुंग खरागे खोंगचत असिगी येंगलगा इम्फाल सिटी मनुंगी लंबी थोंगसिंग मागे सेंबगी थबक हौनदबा लोइनना संगाबदा यावगदबा प्रोजेक्ट सिंग असि मफुंग फाना सेमन सजिनबगी थबक तौनदबा मरी लेनबा डिपार्टमेंट खानखे प्राइम मिनिस्टर की खोंगचत असिगी मनुंग यामद्रबदा अचौबा प्रोजेक्ट तरुक लोम ओरे पुयुंग तमनबा खानखे आइरे चीफ मिनिस्टर ना कन्न होनतुना प्राइम मिनिस्टर ना लाकपदा संगाननबा होनखिबा सिविल सेक्रेटरीट बिल्डिंग असि प्राइम मिनिस्टर की खोंगचत असिदा संगाबदा यावबा नंगलोइदौरे लेंगांगना मसी प्राइम मिनिस्टर की खोंगचत असिदा संगा हौननबा होनरबसु प्राइम मिनिस्टर ना लोइसिनदबा प्रोजेक्ट संगाबा जानिंगदबो लपदगे हारिबा प्रोजेक्ट असि संगारोइदौरिबनी हाइना पाव असिना मखा तारे मिफम चीफ मिनिस्टर की मैके मरी लेना डिपार्टमेंट एयरपोर्ट की हब्दा कंजईबुंग फाउबगी लंबी थोंग समझनब
road median ingtina semdinaraba Imphal City Mayolgi mafamsing ningtina laitengna khanke hariba thabaksing asi mafung fana pangthoknaraba penpor madik chana thadanabasu mari leinabasing da thawda pike mifam adu BJP amasung masige satminariba political party MLA singsu sarwyakhe makatarakpa atopa pau madana nongsi nupi hatpa nopa mapanji supagi phatok pikre masambaka nongsinariba nupi bo namdana izat makalaba matung tamthiba maungda hatok tuna haugiba kumja lisingari tara mangagi jun tarukta Hairok police station ki manung channel laiba amurok masal lokol ta hundok lambagi thaudok ta mara lairaba nupa ngasi first track special court number 2 manipur ki judge CS Brisdandana mapun sisupa jail la lainana phatok pikre ngasi kona mapun sisupa jail la lainana phatok pikraba kanphe khadude Thawal district ki wangjing taxam play kai dagi taxam Tizraz Elias Saima kawe ma court sina tha asi kuntareta maganong sinaba hairok partu tomal makhong dagi matamadu masagi sahikun mathoirom tamak ngairibe ningthaujam maribika bu namduna izat makalaba matungda harkebagi mara leire haina law thokebane loiner ngasi sentence charing chatharaba matungda IPC section 302 gi makada mapunsi chupa jail la leiner bagi mathakta IPC section 376 a gi makada sai taret thabok subagi phatok pikibane Kora si ngasi chathagiba sentence hearing disposition PP ki maigedagi convict aduna nabi adu batam thina onai tuna halkiba maramda mahaki mathakta khwaidagi akanba cherak pinana badaksin ke Defense Council ki maigedagi su convict aduna crime adu chathagiba matamda sahi nauriba amadi atopa case sing da chenadre magasi matu maza lairaba imungi texak pugadorba mi oibagi mathakta haugiba kumja lising ani tara mangadagi jail da lairakpa maramda IPC section 302 amsung 376 hegi makhada khwaidagi Atenba phatok bibiu aina daksin ke Kodasina nakal animaki submission kumni yenglaba matungta IPC section 302 gi makada convict Texam Bizras mapunsi super jail da lainanaba phatok bibaki mathakta lupa lising taragi fine thiange loinana IPC section 376 a gi makada sahi taret thabak subagi phatok amadi lupa lising mangagi fine gi cherak su pikibane Anbajabadi laikidrabo Rebika asi hokiba kumja lising ani tara mangagi jun mangagi namidak pung taret makairom taba matamda mahaki masin manau singa hairok litan makhongda pangthokpa watermelon festival yengba thokibane kumai adu yaururgan midak pung mapan makairom taba matamda yumda halakbagi lambida mahakanung sinaba convict Bizras na phone tawrakhe masin manau sing adu maimumda changnakraba matung Rebika Yumdan Electorate Hyper Kankibani, Matamadu the Saint John Langani Hana Matanginumit Power, Pau Hydopolak Pangainaki. Matanginumit Angan Bakta Hero Police Station, Dagi Kilometer, and Irom Lapna Labor. Amuro Masala Gulda, Rebecca, Tamtiv Monda, Hatokton Hundok Lapatena Kibane. Nagalamurumda, Miat Aduga Marik and the same Kibaje, as in a Sintrangasi Manipur Press Club, the Pau missing Hunabagi Taromamasu Pangtokre. Taromadu the case as a Louis River forward, Amadi well functioned forward. Sang kaktuna awaba phongdokton lakiba mahake mabung ningthaujam premjit ki masam pamusingi mamangda kakre tharomadu da je asigi advisor mangi laisramna arabika na laikidaba matamadu masage chai kun mathoiram tamak ngai ki bane magbo visras na chen chongna ba kauthok laga tamthiba manungda finungi akchang da chaina leng sinda amadi makhauri lakaduna hatoklam ki bane kesasi chahi taruk rom chatharakpa ga loinana mihatpa visras mapunje chuppa jail da lainanaba phadok pikhiba asigi dhamak apen mapogi haina phongtoke nagalamorom dasu pokso case kanbigama sahi taraga taruk thabuk sobagi phadok pikre Sosanpur district ki mafam amada leiba school amagi hostel da masagi sahi tararom tamak ngai ribi nubi masa amabo namduna ijat mangan kiba miyoi amangasi special church pokso Sosanpur en keti chanda sahi taraga taruk thabuk sobagi phadok pikre Korasna phadok pikre ba kanbiga dudi Sosanpur district ki Sembuk village dagi Singmin tang sahi kuntragani thoi suraba magna nupi masa adu namduna ijat mangan bikre aina court asina pokso ek lisingani taragani thoi gi section 4 gi makada penetrative sexual assault gi maral leire han law thokra matunga ji sentence hearing sa thake bane court asina Addison PP amadi defense council gi submission singkom da khanara matungda conviction sa thagi ba crime adu gi matungina protection of children from sexual offences act 2012 gi section 4 gi makada Sahi taraga taruk thabak subagi phadok piba kaloina lor policing kun maga fine thian ke hariba file gi sanpam adu jawna vokso ek section 32 close to amadi code of criminal procedure gi section 357 a gi makha Manipur victim compensation scheme 2019 dagi victim da lupa lakh maha gi compensation pinanaba code asina yathang pikhi aire makha tarakba atopa pau amadana record oina France da covid case lakh amagalising marfu amasung
UK da COVID case lak abang lising kuntra yaure. France amasung United Kingdom da COVID naba masing hanggalakle. COVID pandemic haukiba matungdagi laina asuna numit kudingi naba masing gidamak hanagi record hubaitun France da anova COVID case lak amaga lising marfu yaure. Masigi matung lebak asada sayul ahum amaga makatana night club sing tingjalagani anangasi. Yum sagai damit fangdokre. Yamna longna gabnba COVID ki Omicron variant tholakpadagi holiday gi chathok sajin tawba amasung kumai haraungna jingba thogan gadaba henba anaba jing thingnabagi asada offices in December 3 ta charakna night club lisinga chat room sel mari thingelle an order tawkibane. France ki agency na thangjana mitta nakiba miyoi lak amagi record adudagi jamna hena hokiba pung kunmarida COVID case lak amaga lising umpudra mapan janipan sukna tari ni aina ngarak lebak popon bida fangdoke. American Sandurok tingna ba government na chehul asidal autokipa no ba thorang singki manungda night club sing bagi matam sangtok na ba wari badu laukibani ana tourism minister Jean Baptiste de Lemon na France Inter Radio da haike nagala marum da United Kingdom da so American variant na ba masing hengalakiba galoinana coronavirus na naba anawa masing lak ama lising kuntrarom yaure an England amasong Wales na arang bongdokre ponsi supa charak pikiba rape convict na just da khongup langsin gre Gujarat ki Surat laiba court amangasi masagi sahi kuntaret sura panupa amabo sahi asigi April da sahi manga sura pinupi masa amarep taukiba amasung hatpagi case da ponsiso pagi jail ki serak pikre special pokso judge p s kalagi court aduna serakado laktholakibada kanpik sojit saket na chawki amasung magi slave forcing adu judge adu tamla langsinki adubo khongup aduna target adu pan kidre amasung witness box adu ki manakta take Prosecution ki matungina Madhya Pradesh ki miwe amu oriba kanpik adu April kuntra nupi masa adu rape tauki amasung harge nupi masa adu migrant labor amagi masa nupi ne huran bade singnaba thangna tinduna harkre jum sagai sagi angan bada jumma bada sangkiba masagi chahi tara kamapan suraba nuba ama jumbu duna thangna tinduna harkre aina police na fangdokre mi haluba jumbu adu kona anakpa police station amada surrender tawkre amasung huran ba mani hana singna duna naha adu mangna hatkibani aina masana yaja kare mafam amada Sidi adugi mayunda leminaba Anis Josna lalupo hatkibani hari BJP na yu bottle amadulpa yangkai da pangan gani wasakre kari gamba lisingani kunmari assembly bikal da vote pituna lengak pahen ba tarabadi Andhra Pradesh da BJP na atai tabak kamarom da nadana yu bottle amadulpa yangkai da pangan gani wasakre status da lairiba political forcing resourcing marang kairabasu amasung masigi sanglaba samudra torba lairibasu Status si sakut dan pengamdre Handus Minister YS Jagan Mohan Raitina lucing ba YSR Congress Government amasung Opposition Telugu Desam Party da Saiduna BJP State Chief Somu Biraju ngarang mifam amata fongdokre Status da miwi kror amana ju thagi habasi ayak na khoi da hairi nakoi punamana BJP ki damak vote piu madu warbadi ekuna na khoi da yu hok na lupa humputra manga da fangan gani aduga kari gumba revenue adu phaba tarabadi phataba ju na tabada ekuna lupa yangkai da phaba fangan gani aina Mr. Birajuna State asda yogi mamal tanglibadu nakchek na jaike. State government ki direct benefit transfer scheme khara ki matang da paladuna BJP lusing ba aduna sangsata paba da miyoi amana thamada lupa lusing taragani thoirung ki ju thage aduga jab gan Mohan Reddy na madu gasan pam pun magadu komjilli amsu scheme amagi maming da madu amukhana pithogi aige makatarakpa atopa Manipur ki pau makhatanga Manipur da Omicron ki positive case ani sukre Status da Impal West gi sahi nauribe nupi masa amasu Omicron positive boire nupi masa asi thara ka haujuk pawada status da Omicron gi positive case ani sure ma ke pokpa mapasu haujuk Omicron positive boibe tagi Zelensky isolation ward like naribane arube da content singa sigi maru ba paw khara asi ba paw dam deriba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asi dagi yang biri ba punamak pathaga sari channel asin atum ta kanarabadi subscribe to vidri besna subscribe to vir moloina like and share to so kabi kunu punamak po ambukhana thagasari